Zdravo svima i dobrodošli u novi čas iz Android serijala. Danas ćemo da pričamo o jednoj stavki koju nismo mogli nikako da zaobiđemo do sada. U pitanju su resursi. Znači, mi smo do sada pričali o aktivnostima, o layoutima, naučili smo kako da napravimo novi projekat u Android studiju, naučili smo osnovnu strukturu same Android aplikacije, naučili smo kako da funkcionišemo u manifest failu, šta sve tu dešava i uglavnom naučili smo da napravimo i pokrenemo našu prvu Android aplikaciju. Na samom početku kursa ja sam rekao da se svaka Android aplikacija sastoji iz Java koda i iz resursa. Drugim rečima, to znači da sve što nije Java kod u stvari je resurs. Resursi su znači sve slike, sve ikonice, svi zvukovi, sve animacije, čak i znači layout failovi koji generišu izgled user interfejsa, to su isto resursi. Sve što nije Java kod spada u resurse. Mi ćemo sada odmah da ovde malo u Android studiju bacimo pogled da vidimo šta je šta. Znači, ovo je naša ona stara aplikacija, ja sam obrisao sve da ne pravim ništa novo, znači nema nikakvog koda, imamo jedan ovaj activity main.xml koji smo pričali u prošlom klipu šta radi, pričali smo ovde ovu strukturu, šta označava, ne detaljno, to će vam tek biti jasno kada krenem da pričam o layoutima, tačnije o ovim linear layoutu, relative layoutu što sam spominjao u prošloj lekciji. Takođe imamo main_activity.java, znači imamo ovu našu osnovnu aktivnost, osnovnu klasu u kojoj sam izbrisao sav kod koji je bio u prošlom klipu. Ono što ćemo sada da pričamo jeste ovaj ovde folder res. Znači, unutar ovog foldera Java nama se nalazi sav izvorni kod, folder Java, ovo je paket i unutar paketa nalazi se main_activity.java, naša osnovna klasa. Unutar foldera res nalaze se svi resursi naše aplikacije koju će ona da koristi tokom svog izvršavanja. Tako da ćemo mi sada da bacimo pogled na ove ovde foldere i da ispričamo ukratko o njima. Folder drawable služi za failove bitmap formata. Znači, unutar ovog foldera mi možemo stavljamo slike .png, .jpg, .gif i sve ostale slike koje kasnije možemo da koristimo u našoj aplikaciji. Ovde unutar foldera layout već ste sami mogli da skapirate šta se tu nalazi, znači to su XML failovi koji definišu korisnički interfejs. Znači, mi unutar njega imamo ovaj jedan activity main.xml i on definiše ovo je ulazna tačka aplikacije jer smo tako napisali u manifest failu. Znači, ovde se nalazi korisnički interfejs. Sledeći folder, ajde ispričamo o svim folderima. Znači, ovde se naravno ne nalaze svi folderi koji mogu da se stave u res folder, nalaze se samo neki od njih, u stvari prvo završim ove. Znači, map folder je folder gde se stavljaju ikonice. Mi ovde unutar ovog foldera vidimo jednu ikonicu i to je itslauncher.png. Ovde će sada nešto vas zbuni, ali ja ću to da ispričam na kraju ovog klipa pa će vam biti jasno. Mi ovde imamo jednu ikonicu koju ja mogu da otvorim, to je ikonica, ali kao što vidite mi imamo nekoliko različitih verzija ove ikonice. I one ovde imaju nešto HDPI, MDPI, to vam sada nije bitno. Ovo uglavnom služi da su različite veličine, različite dimenzije ikonice na različitim dimenzijama uređaja rasprostranjene. Znači, ako je neki uređaj drugačijih dimenzija, on će da koristi ikonicu koja je prilagodljiva tim dimenzijama. To ću da ispričam na kraju klipa. Uglavnom za sada map folder je folder za ikonice. I u ovom slučaju našu ikonicu za pokretanje aplikacije. I pokazat ću vam odmah i kako se menja ta ikonica. Znači, šta je ikonica za pokretanje? Launcher ikonica je ikonica koja se nalazi unutar Android sistema i koja je povezana sa vašom aplikacijom. Znači, svugdje gdje se unutar Android operativnog sistema nalazi vaša aplikacija, ona će biti prikazana preko ove ovde launcher ikonice. Mi nju možemo promenimo na vrlo jednostavan način. Vi kada sam vam pričao o manifest failu, ja sam takođe ovde rekao da je
gde je ovde Android ikon atribut, da on pokazuje na ikonicu aplikacije. Pogledajte sada ovo. Mi pristupamo resursu. Znači, rekao sam u onom klipu da ću ovo objasniti kada budem pričao o resursima. Ovo je pristupanje iz resursnog fajla u drugi resursni fajl. Mi ćemo sada da promenimo ikonicu na sljedeći način. New, znači desni klik na folder, new, image asset. Izbacujemo ovako neki prozor. Mi tražimo launcher ikonicu, ostavit ćemo isto ime, pošto ćemo samo da pređemo preko ove ovde ikonice i stavit ćemo image, zašto ćemo da uzmemo ikonicu sa našeg računara i ovde sada mi možemo da nađemo tu ikonicu, ona meni stoji, ako se ne varam, na desktopu. Ja sam je skinuo već, u pitanju je neka igrica, sad ćete vidite, Bulbasaur, evo je. I pogledajte sada. Razvojno okruženje Android Studio je za nas generisalo različite veličine ovih ikonica. Znači, samo možete vidjeti da ima nekoliko različitih ikonica i da su one podeljene u foldere po ovim ovde definisanim kvantifikatorima i one će da budu na različite načine na različitim uređajima. Mi ćemo o tome da ispričamo na kraju. Sad ćemo samo kažemo next i ovdje kaže nam da će biti samo pređeno preko ove već postojeće ikonice, mi to želimo, tako da ćemo kažemo finish. Zamenili smo ikonicu aplikacije i kao što vidite to će ovdje, dobro, bit će zamenjeno kada buildujemo aplikaciju. Uglavnom, kao što vidite, postupak menjanja ikonice je vrlo jednostavan, to je jedan resurs. Sada, upravo je to ono što želim da vam kažem. Zašto je jednostavan? Zato što, čemu uopšte služe resursi? Znači, resursi služe da bismo na jednostavan način manipulisali tekstom, slikama, ikonicama i svim stvarima da bismo na neki način izbegli funkcionisanje iz koda. Zato postoje resursi. Za to služi folder mipmap. Sljedeći folder values, on služi za neke, znači tu spadaju XML fajlovi za jednostavne vrednosti. Sada vi se pitate kakve vrednosti. Ovdje, kao što vidite, ima nekoliko različitih fajlova i svaka, evo isključit ću ovo da nam ne smeta, znači svaki od ovih fajlova u sebi ima neke druge stavke. Ajde, ja ću vam krenem od najjednostavnijeg fajla, to je strings.xml. Unutar ovog ovdje fajla mi definišemo neke stringove, string je tekst, koje kasnije možemo da koristimo tokom izvršavanja naše aplikacije. Tipično za to je naziv naše aplikacije. Pogledajte, umjesto da menjamo naziv aplikacije direktno u manifest fajlu, to sam pričao prvo, znači Android label piše hello world, ali pogledajte, to je samo putanja do stringa. Znači da mi ne bismo sada ovdje hard kod koristili i pisali sada naziv naše aplikacije, mi sve imamo na jednom mestu i to je ovdje. Znači sve na jednom mestu imamo, ovdje menjamo naziv naše aplikacije umjesto u manifest fajlu. Znači, unutar stringa mi možemo da pišemo tekstove koje ćemo kasnije stavljamo na batane ili na bilo šta, to ćete vidjeti, koristit ćemo tokom kursa dosta, jer je to praksa, uvek se piše unutar tog fajla. Sljedeće o čemu ću ja pričam jeste, ajde ovako, dimenzije, dimens.xml. Znači, ovo je fajl koji, kao što mu kaže ime, definiše neke dimenzije. U ovom slučaju mi imamo dva taga sa nekim atributima, imamo znači name, activity horizontal margin i activity vertical margin, koje je 16 dp-a. Šta ovo ovdje znači? Mi smo ovdje definisali neke dimenzije koje ćemo da koristimo, evo pogledajte gdje, unutar layouta, activity main, mi ovdje imamo jedan koreni element, linearni layout, u prošloj lekciji je bio relativni layout, nemojte to da vas zbuni, to ćemo da objašnjamo u lekciji koja sledi. I ovdje imamo neki padding, znači koji on nam govori razmak od ivica, i kao što vidite, svaki padding je definisan preko stringa. Znači, nije korišćena hardcore programiranja, ja sam ovdje napisao 16 dp-a i da ovdje napišem sada 16, okruženje bi se bunilo, ne bi bila greška, ali bi stavilo upozorenje, nemoj da koristiš hard-kodirane vrednosti, nego uzmi i koristi resurse. Znači, hoću da kažem da sve što pišemo, svaki broj, svaki tekst, sve ćemo da koristimo kroz resurse. Ista je priča, znači ovdje su dimenzije, ovdje je tekst, ista je priča i za stilove. Šta je stil? Unutar
styles.xml mi ćemo da pišemo teme koje koristimo u našoj aplikaciji. Naša aplikacija ovdje ima jednu osnovnu temu i u Android manifestu to piše, sad ćemo nađemo ovdje Android team i ovdje idemo ka resursu koji se zove app team. Znači kao što vidite, mi ovdje imamo style, name, to je atribut, tag je style, atribut name ima vrednost app team. I ovdje imamo jednu vrednost da je to dark action bar, to kada budem pričao o temama, onda ćemo pričamo detaljno o ovome. Za sada vi treba da kažete, znači da znate app team je, ovdje piše i ovdje je pozvan unutar manifest fajla, što znači da naša aplikacija, to je ovaj i ovdje izgled, znači to su ove ovdje vrednosti. Malo smo ga, evo ga, vidite ove boje ovdje i ove dole boje i sve ovo, to su boje koje se definišu unutar teme. Pogledajte sada caku. Unutar ovog ovdje style taga mi imamo neke iteme koje imaju određene nazive i sada boja ovih itema ide u drugi string file. Znači nećemo da hard kodiramo boje. Zašto? Zato što imamo string file, zašto imamo ne string nego XML file, imamo XML file colors.xml. Unutar ovog fajla, kao što vidite, imamo ove ovdje nazive, znači name color primary, mi smo ovdje nju pozvali monkey color kroz color primary i ovdje stoji ta boja kao preview i ovdje isto stoji ta boja kao preview. Pogledajte šta se dešava. Ako ja uzem da promenim tu boju, samo promenim, ovo je heksadecimalni zapis boje, nije bitno, ako ja to uzem da promenim, pogledajte šta se desilo. Ja sam promijenio temu naše aplikacije. Znači isto ako uradim i ovdje, na primjer 9, pogledajte samo šta je šta, evo ga. Znači ja menjam temu naše aplikacije, ja ću to vratim kako je bilo. Znači tu menjate osnovni izgled. Ove ovdje boja vam služi za neke ovdje elemente kao što je radio button, pa kad se klikne onda ono bude roze boja ako se ne varam. Da. Znači to je colorescent, ja ću vam ispisati ovdje sa strane sve ove ovdje sve atribute gdje se koriste i zašto služe, ali sam opet rekao da ću to pričati kad budem pričao o temama. To sada znači nije bitno. To je bilo to što se tiče ovog ovdje fajla. Kao što vidite ovdje isto imamo neke dimenzije za uređaje različitih rezolucija. Također ja bih spomenuo još folder koji može da stoji unutar res foldera XML. Znači ako nazovemo folder, pogledajte Android Resource Directory, mogu da ga nazovem XML i da stavim ovdje XML. Ok, dobijamo novi folder, znači novi XML folder sa samim nazivom XML i ovdje su, unutar ovog foldera se mogu stavljati neki fajlovi različitih namena koji mogu da pomognu oko same aplikacije, oko nekih promjena različitog dizajna, znači fajlovi koji nisu vezani za ovo mogu da dođu ovdje. Također ima resursni fajl koji se naziva menu. Taj resursni fajl služi za generisanje menija aplikacije. Šta je sada meni? To nam dolazi tek kasnije, o tome ću sve pričam, ali na primjer one 3 tačkice ovdje što se pojave, pa kada kliknete pa ovdje izađe neki meni, info, settings, ovo ono, to je meni aplikacije, za njega postoji poseban resursni fajl. Također imate još jedan resursni fajl raw, raw, u njega se stavljaju sirovi fajlovi. Šta su sirovi fajlovi? Znači video.mp4, bells.mp3 ili text.txt. To su sirovi fajlovi, oni se stavljaju u takav folder. I također postoje folderi, ako se ne varam, animator i anim. Tako je, animator i anim. U ta dva foldera oni služe za animaciju naše aplikacije. Ona nam još dugo neće trebati. Njoj ću pričati tek na kraju samog serijala. Tako da za sada vama su najbitniji ovi ovdje folderi. Znači ova 4 mala foldera da znate čemu služe. Znači slike, layout, ikonice i vrednosti koje služe da ne pišemo hardcore vrednosti u aplikaciji. Ja ću vam dati primjer jedan, da bi ovo vama sve bilo jasnije. Ja ću ovdje da stavim, na primjer, neki button. Koristim vertikalni linearni layout, što znači da će svi elementi da mi se slažu jedan ispod drugog. To ću pričati u sljedećoj lekciji, to sada nije bitno. Pogledajte. Ovdje piše button. To je tekst,
znači ovo znate iz prošle lekcije, napravili smo novi tag button i on ima neke atribute i tekst piše button. Pogledajte šta piše, šta nam je ovo razvojno okruženje ponudilo. Znači hard-coded string button should use string resource. Šta to znači? On nam kaže da mi treba da unutar stringa definišemo šta će tu da piše i da to uradimo na sljedeći način. Na primjer, string name je jednako button text. Tako ćemo da ga pozovemo. I ovdje sada možemo da napišemo klikni me. Pogledajte sad šta radimo. Znači, on kaže nemoj da pišeš button, nemoj da hard kodiraš string. Monkey string i ovdje piše button text. Sad smo ga napravili. Kada to kliknemo, vratit ćemo se ovdje, pogledajte. Klikni me. Znači, na ovaj način sada znamo da kada želimo da menjamo tekst naše aplikacije, da nećemo da ulazimo u naš XML kod, jer bi to bilo suludo, naravno, nego ćemo automatski da ulazimo u strings.xml gdje ćemo znati da nam se nalazi sav tekst. I unutar njega ćemo moći odmah da promenimo, znači sada bilo šta da napišemo, to će tamo da se promeni. Izađi. Automatski će piše, izađi. Znači, ista priča je, kao što ste i mogli da vidite, i za dimenzije i za sve ostalo unutar manifest fajla. Sljedeće što sam rekao, ću dostaviti za kraj ovog klipa, jesu alternativni resursi. Znači, šta su alternativni resursi? To su resursi koji različito izgledaju na različitim dimenzijama uređaja ili pod različitim uticajima nekih stvari. Znači, ajde nekako da probam da olakšam ovo što sam rekao. Zamislite neki telefon koji ima 4 inče. Znači, to je neki mali ekran. I zamislite neki mobilni telefon koji ima dijagonalu ekrana od 7 inča. Ako mi želimo da uzmemo neku sliku pozadine, znači da stavimo neki background i da stavimo na ove od 4 inče, nama će trebati naravno manja slika za takav ekran. Dok će nam za ovaj od 7 inča trebati veća slika, da se ne bi desilo da slika ne bude dovoljno velika, pa da negde bude praznina, pa da nam aplikacija ne izgleda lepo. Znači, ovo ovdje što vidite, unutar foldera MipMap, kada gledamo Android pogled, to izgleda kao da naša ikonica ima 5 različitih, koliko, 1, 2, 3, da ima 5 različitih nekih ikonica koje se nalaze ovako, ali to u stvari ne izgleda ovako. Sad sam malo ispobrkao, nebitno. To ne izgleda ovako u stvarnoj strukturi aplikacije. Vi se sećate da sam ja pokazivao da ovdje unutar Android pogleda postoji i Project pogled. Stavite na Project View i idite u App, sećate se sigurno ovoga, Source, Main i Res. Pogledajte sada. Naš folder MipMap, tamo ste vidjeli samo jedan folder, u stvari postoji 5 takvih foldera. Šta to znači? To je u stvari naravno kada Android gleda, on čita samo jedan folder, ali resursni folderi mogu da se sastave iz 2 dela razdvojena crticom. Prvi deo je naziv samog foldera za koji nešto radimo, on mora da bude isti. Znači u ovom slučaju, pošto radimo ikonice, on mora da bude MipMap. A drugi deo je identifikator. Sada, šta je identifikator? Identifikatori su stvari, kako god da ih nazovete, koje menjaju, koje aktiviraju određeni resursni fajl u određene potrebe. Ja ću sad to da vam pokažem. Znači, unutar svakog ovog ovdje foldera mi imamo istu ikonicu. A gledajte sada šta je fora. Ovo u stvari nije ista ikonica, ona nosi isti naziv, ali je svaka ova ikonica različitih dimenzija. Pogledajte. Šta ovo nama govori? To znači, razvojno okruženje Android je pomoću one opcije Image Asset napravio nama automatski sve ovo, ali on u stvari napravio, znači, šta je bitno? Bitno je uvek da ikonica bude istog imena, znači ikonica mora bude u svakom folderu istog imena i bitno je da ovdje MipMap, da to bude uvek isti naziv. A menjamo identifikator koji će da govori
Android sistemu, koju ikonicu će koristiti u kojoj situaciji. Identifikatori nisu nešto što programer može sam da smisli. To je nešto što jednostavno postoje neka pravila, odmah znate, znači niste u obavezi da to znate na pamet, to ne treba da znate na pamet, nego ćete jednostavno vremenom da ih savladate. Ja sam odvojio ovde, imam tabelu nekih kvantifikatora koje ćemo mi sada da prođemo zajedno i time ćemo završimo ovaj čas. Znači pogledajte, skapirali ste kada sam rekao da se prvi deo, ovo što sam uradio ovo što je ovdje urađeno za folder mipmap, to može da bude naravno i za folder drawable, i za layout, i za svaki drugi folder, ali eto, urađeno je ovdje i nije bitno. Pogledajte, jezik i region. Ovo su ovdje kvalifikatori koji menjaju naravno jezik i zašto mogu neki resursi da se koriste na aplikacijama gdje se priča drugi jezik. Usmerenje grupa, ovdje imamo dva kvalifikatora, jedan je layout direction right to left, drugi je layout direction left to right. Oni, kao što znate, neki jezici se pišu s desna na levo, tako se i čitaju, tako da će oni odmah da nam omoguće korišćenje takvih jezika. Također, u sljedeću grupu kvalifikatora spada i veličina ekrana. Ova ovdje veličina ekrana se meri po inčima. Znači small, normal, large, x large. Small to su mali ekrani, smatraju se za one ekrane koji su manji od 3,5 inča. Normalni ekrani su do 4 inče, dok su veliki ekrani između 4 i 7 inča, a x large su oni preko 7 inča i oni će se tada i koristiti. Sljedeća grupa jeste orijentacija ekrana, to možete da pretpostavite šta radi, znači određeni resursi koji će se pozivati na portretu i na landscape-u. Znači, kao što znate, ovo se jako često koristi kod layouta, znači, na primjer, ako mi imamo activity main.xml u portretu, to je ovo ovdje kao što vidite, ali ako je u landscape-u, ne možemo da garantujemo da će izgledati onako kako mi u stvari želimo da izgledamo. U tom slučaju napravit ćemo novi layout crtica land i tu će biti activity main.xml, isti naziv, samo će biti izmenjen i onda će da se svaki put kada se telefon okrene u landscape da se pokreće taj XML file unutar ovog normalnog portrait XML fajla. I tu najbitnije sada dolazi jeste rezolucija ekrana. Ona se meri u jedinicama dots per inch i neću vam naravno, to su ovi ovdje kvalifikatori i oni, evo ovdje imate koliko je DPI, nema potrebe da učite na pamet, ali to je korišćeno u našoj ikonici, kao što vidite. I verzija platforme, nju pretpostavljam da nećete ni koristiti, zato što nije bitna za korisnike. Znači, mi smo u ovom klipu ispričali o resursima dosta, ali ću vam odmah reći da je ovo samo smo krznuli celu priču, mi ćemo još dosta da radimo sa resursima, morat ćemo da vidjet ćete kroz naredne tutoriale kako se resursima rukuje unutar koda, kako se rukuje unutar XML fajla i tako da oko ovoga će biti još priče. U narednim klipovima mi ćemo praviti našu drugu Android aplikaciju i pričat ćemo o onome što je ostalo nejasno iz prošlog klipa, a to su linear layout, relative layout i ostali grid layout, znači o layoutima i o orijentaciji našeg ekrana. Tako da to bi bilo to za ovaj video. Vidimo se.